إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله عليه وسلم. أما بعد fiainana zanak'olombelona eto an-tany fiainantsika eto an-tany zany na atsika mifaly na atsika malahelo misy fomba fiteny zay manao ma min imri'in illa wa yafrah wa yahzan walakin ij'al al-farha shukra waj'al al-huzn sabra. Zany tsika rehetra io zany na atsika mifaly na atsika malahelo fa rehefa sendra faly iny zany atsika dia mba manao alhamdulillah, ary rehefa sendra malahelo dia manao hoe sabra. Ary fiainantsika eto amboniny dunia feno fitsapana. Allah subhanahu wa ta'ala am surat al-Ankabut izy miteny manao alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Zany hoe midika hoe alif lam mim ahasiba an-nasu dia mihevitra zany le zanak'olombelona an yutraku an yaqulu amanna hoe avelanay iteny hoe zay pino dia tsy tsapainay reo amin'ny fiainana, tsy maintsy tsapainay reo amin'ny fiainany tahaka ny tsapainay an'le vahoaka rehetra teo alohany reo. Fa Allah subhanahu wa ta'ala kosa manometsika solution ohatra rehefa nitsapaina sy inona solution tsisy ohatra ny soaba walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri as-sabirin. Nareo tsy maintsy tsapainay amin'ny resaka kery, resaka vokatra, resaka fahasalamana, fahantrana, fa ampifaleo kosa le olona manam-patahorana reny. Satria Allah subhanahu wa ta'ala tsy miala lavitra an'le olona manam-patahorana. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Ary io soaba reo mahery fa le vokatra izy io avy eo zany tena tsara be amin'ny Islamo indrindra atsika mpino Islamo le mu'min zany tiako ambara. Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nananjanaka fito anaky 9 amin'ny zanany fito reo maty talohany daholo. Mety maro koa mitsehatra ny problème fa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam miteny inna al-ayna la tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna firaqika ya Ibrahim la mahzun. Tena manao izy ny fomba ny maso zany mitomany ratsakaraha-maso ary ny fo malahelo fa tena kosa tsy teny saratra tsy mamparady any Allah subhanahu wa ta'ala. Tena marina fahafatesanao ry Ibrahim izy dia mampalahelo ahy satria zanaka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sy moazy dia tsy izy ka atsika koa zany mila miaro ohatra vahoaka ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marina atsika mila miaritra amin'ity dunia ty fandalovana.